Amatungo yanjye yishwe n'inzara pe, ikanashakira umukozi. Halo, bite kwizo? Nshaka umukozi uzajya wita kuri zino nkoko zangera. Uguze kumundebera roza kumubona urambwiye. Yes. Rusakara nzise. Aya hafi ntago zaba ari inkoko. Cyangwa ubwo ni imbeba ntago zaba ari inkoko, ibyo ntabwo nabyemera. Inkoko ubu ngubu wowe mu bintu twirirwanamo genda biza. Wowe ugeze ku rwego rwo kuvuga ngo ufite ubushyo bw'inkoko ugiye gushaka ngo abakoze. Reka nze mu gushake. Cyakora nuseba nuze kubindenganyiriza. Agasanga woroye imbeba mu nzu. Akuzi kumeruka kera sha. Amase ya kera ntaga giho mu rutaro mwana ibintu byaje guca. We munzanire ibi ni turabivugana nyuma. Sawa. Ubushomeri akoshabwo nago wasanga ari mwebwe mwirirwa mubunga bucakaza imyaka ya barubanda sha. Wapi igiye naburirije saba akazi ni gute umusore nkawe abura akazi? Kabuze kandi kukubwira ko akazi kabuze. Wakabuze. Akazi kose wagakora? Kose nakuguhehera imbwa. No gukundura wese wabishobora? Akabaho kose. Koza umwana wabishobora? No kuguheha nabikora. None uzajya umeha mu kigo. Cyane agakora nako nakubiswe byatari. Umuntu ushaka kuzajya uheha mu bibuno by'abantu ko numva ari dane. Damaye uramenye ako kantu ni kabi. Jobu siko wenda nicyo gukundura cyangwa kuvidura na wese. Kuvidura wese uranze. Kuvidura wese. Metero 45 zividura umwe. Umunsi umwe. Yego. Ubwo rishyashya? Haraho yizise. Ko numva ndi kugukema. Haraho yize. Inyi wese. Kumwereka. Numva ndi kugukema. Ubuntu ugeze ku rwego rwo gukundura wese. Nakubwiye no kuguheha nabikora. None uri kuvuga. Wazagiye kwiga ubusuderi cyangwa ukajya no kwiga ubufundi cyangwa ukaba n'umuyede cyangwa n'ibindi byose kukega kujya gutera umuhanda nk'uwabuzero. Ndi gushaka akazi kazatuma njya muri ibyo byose ukumbwira. Nisi nzajya n'amafaranga afite. Urazi n'ibindi? Giye kukurangira akazi. Sibyo? Giye kukurangira akazi. Akazi. Ariko ako kazi ukuntu kameze. Nukurarira inkoko. Z'umugabo bita Rusakara. Kigarembaze mubwire. Icumu n'umuheto. Icumu n'umuheto. Nzabafura muri tageti. Nukurarira inkoko rero. Urumva uri ready? Uri ready? Kwagiye. Harya ngo hari umuzanye mwa? Nari muzanye. Umukozi nguyu nari muzanye. Uruje hano mu kazi nigeze kumutuma umukozi kare. Uje mu kazi hano? Hano ni unzanye? Hano niho mwuzanye. Oya nturebe ibi bya rukarakara bigerecyanye nka nyirankono. Wapa ntabwo nakora. Byasi nakora. Dore mu nzira ndakuguruka. Ako washaka Njye shaka akazi ariko ntabwo. Dore nanjye umva nanjye nkubwire utagira ngo nakuroye. Yamamagaye ngo yarakize ngo afite inkoko ibiki. Ndabwira ati ariko uko nkuze si kumeze. Ndabwira ataha ntereka muzane. Nuko hameze. Arazikwereka urasanga afite sare yazo. Ngira niba ushaka akazi. Niba ntakushaka mwigende. Nta kazi shaka kawe. Akawe nakushaka. Wapi? Mugende. Ariko turaza kuvugana. Uyu nguyu mujyane wiha. Wowe uri rwose. None tugende niwongere kumpamagara urabumbwira iki se? Nawe umenya warutaye umenya warasaze. Tugende uje kunsuzugurira n'iwanjye akabintu bo muri kino gihera urano wasanga ndaniye n'igisambo ako vuga ngiye ndashaka mu mukozi muri izi ruri basi kamwigendere go nta kundi byagenda Imana ibiri